Zapamtite, ovaj rat je pobrisao i u prah samlio sve što je bilo naše, pojedinačno i zajedničko. I ništa više neće biti onakvo kakvim biješe, niti onakvim kakvim zamišljamo da je bilo. Niko izvan nas ovo ne razumije. Ovome su davno izumrli svi univerzalni uzroci, posljedice i razumijevanja. Zato je ovo samo naše. Ove kukavičke i ove junačke generacije koje ne pomilova ni priroda, ni Bog. Nema ovome riječi u tuđim jezicima, nema ni svih medijskih slika u oku, ni sućuti u srcima. Prijedor je bosanska krajiška Srebrenica. Ja ponavljam, individualno Prijedor je grad koji je najviše nastradao u Bosni i Hercegovini, bar prema broju ubijenih i prema broju nestalih. Bol je univerzalan ljudski osjećaj, ali bol majke Prijedorčanke nekako je poseban, dirljiv. I teško joj je otrati suzu sa lica da ne ostane trag koji peče, koji se uraže u naborane godine. Jer majka Prijedorčanka ne plače suzom, materinskim bolom ona plače. Kako teško sve to boli, kad od kuće moraš poći, kad izgubiš sve što ima, preko noći, preko noći, kad izgubiš sve što ima, preko noći, preko noći. Pamtimo li ljubavi iz bisera Babilona, ljubavi započete u ljetnoj bašti dok su svirale plamteće zvijezde, faraoni, kota 905, najmlađi, i nastavljene negdje na keju ispod vrbe, odmah tu iznad bereka koji ne teče baš nigdje u ljetnom periodu, stoji. Odatle se dobro vidjela Ramina slastičarna, zgrada Kuda Mladen Stojanović, kino Mrakovica, Lovac, Zlatna ribica. Sve je nekako odisalo ljepotom, mirisima sreće i toplom muzikom. Pa prijedorski korzo, to je posebna priča. Na tome nam je uvijek zavidjela i susjedna Banja Luka, mnogo veći grad, jer nisu imali to što je Prijedor činilo nekako posebnim, osebujnim i nadasve pitomom podkozarskom čaršijom. Danas je Prijedor simbol bošnjačke patnje,
grad koji je ispisao najtamnije stranice bosanske istorije, posljednje 2 decenije progovara svjedočenjem tabuta i sanduka ubijenih prijedočana. Grad uokviren sa 3 logora, Keratermom, Trnopoljem i Jomarskom, mjestima gdje se najbolje osjećala dimenzija trajanja, gdje se gledalo u oči vlastitoj nemoći, gdje jedino ćutanje nije bilo zabranjeno, gdje je smrt bila bliža od prljave košulje za vratom. Ovako nešto trebalo je doživjeti, ali je još bolje ovako nešto preživjeti, govorio je doktor Eso. Nažalost, jedan je od stotina onih koji su iz svevremenog straha logora odvedeni u smrt. Doktore, doktore moj, ideš u zadnji boj, ostavljaš narod svoj. Doktore, doktore moj, ostavljaš narod svoj. Doktore, doktore moj, sevda sanajke, kafana tek mali grijeh, život bio je tvoj. Doktore, doktore moj, život bio je tvoj. Doktore, doktore moj, nema te, prolazi i ovaj dan. Nema te, svrati bar u san. Nema te, prolazi i ovaj dan. Nema te, svrati bar u san. Od doktora Sadikovića hoće napraviti književnik. Doktor Sadiković nije bio književnik. Moj prijatelj Eso je jedan izrazito educiran i pismen čovjek. Njegov književni opus se sastoji u pisanju zanimljivih prijeratnih komentara stanja koje je zadesilo posebno Prijedor i Bosnu i Hercegovinu. On je kroz svoje pisanje htio ogoliti primitivizam, htio ogoliti nacionalizam i šovinizam. Nažalost, izgleda da ga je to i koštalo života. Šta je to? Kakva je to ljudska duša? Jer kad sve saznate što se može saznati, što smo dosta dokučili o Esi, pa majko moja, kakav je to bio, kakva je to sunčana radost u tom biću, u toj duši stanovala, ako je on baš u svakom trenutku proizvodio fenomenalan humor. Drugi detalj je bio kad je išao u Beograd za pasoš, ujutro u Australsku ambasadu, poslije podne nikoga nije bilo, čekaonica neka, ona ga je čekala, sekretarica policijske ambasade, rekla je sjeti, doktore, upoznala je mene, sa njim kaže, ovo može, vozač,
I onda smo sjedili nas dvojice tu, ona je nešto kucala tamo, čekala da se iznese tu neki papiri, da se potvrdi pečat. Mi smo gledali televiziju, neki živi propagandni program tamo, pa i ona kada dolazi izvidi publika, odvali to. Ja sam procemeno i išao napolje. Čekao ga napolje. Kad je on izašao, rekao, kako te nisam odmah? A kaže, šta ti misliš, ko je to radio, šofer ili doktor? Negdje su se Eso i Dajđa zapili, pa su se zaputili Škornoj kući, jer Eso nije htio ići pijan svojoj kući. Dok su nekako doboholjali još ustane, Eso će ti Dajđi Škori reći, valjalo bi što god prezalogajiti. Trebali uopće isticati da su sunoć pili i nešto prezalogajivali. Valjalo bi, kaže Škore, i ode u kuhinju da nešto skonta. Bilo je oko ponoći. Škore uvijek imao isprogramiran budilnik da mu zvoni u 5:30, što mu je bilo dovoljno da može pozavršavati brojne predradnje oko razbuđivanja i doručkovanja i opet do 7 stići na posao u fabriku celuloze u Prijedoru. I dok je Škore nešto u kuhinji pripremao za poslijponoćni obrok, Eso mu je pomirio budilnik za 4 sata unaprijed. Nešto su pojeli, najeli se i legli spavati. Taman su bili zaspali kad zvoni budilnik. Škore skače ko ofuren, umiva se, brije, žuri prema frižideru, vadi zdenku, sir, mortadelu, mlijeko, jede i pije kao da je izgladi utekao, a jeo je prije nepun sat. Pošto je tako podmirio sve potrebe, izlazi u gluhu i mrklu noć i hitrim koracima, kakvim je inače uvijek žurio na posao, odlazi u svoju celulozu. Kod Prijedorske gimnazije susreće ga noćna milicijska patrola. Jedan od njih dvojice pita, Škore, kud se ti zaputio ovako rano? Na posao, kaže Škore. Pa otkad to celuloza radi od 1:30 ujutru, pita milicioner. Škore ne odgovara, nego se udara šakom u čelo. Eso. Onda se pravio kuću da još dospava. Eso se pravio da spava. U 5:30 su opet zajedno doručkovali, tako da je Škore u razmaku od samo 5 sati 3 puta jeo. Pa su se zaputili svaki na svoju stranu, kao da se ništa nije dogodilo. A Škora je mislio da je sve sanjao. Ja nisam poznavao Esu i možda je dobro što ga nisam poznavao, jer mi se čini, nakon svega što sam o njemu saznao, da moja duša ne bi mogla ni preživjeti njegovu smrt. Da bi moja duša u tom času postala duša koja mrzi, duša koja vapije osvetu, duša koja ne može i ne želi razumjeti zlikovca koji ima potrebu uništiti, ubiti, sa svijeta skloniti takvo čudesno, tako neobično, tako superiorno ljudsko biće. Poslije jedne prekrasne fešte u Prijedorskom hotelu koja se zvala Modna pista ili tako nekako, gdje su gostovale najljepše manekenke, najbolje zapravo manekenke Jugoslavije u to vrijeme i zvijezde jugoslavenske estrade. On je sve te pjevače, muzičare, tehničare, čini mi se da je bio i Vehid Gunić i ova Hanka Paldum i Josipa Lisac i tako dalje, on ih je sve odveo svoj kući, rekavši im da ih poziva sve na večeru. I ljudi su mislili da on ima restoran, međutim kad su došli tamo onda su vidjeli da nema restorana. I onda je Hanka Paldum zajedno sa Esinom suprugom Cicom spremala cijelu noć večeru. A on je uzeo, obukao Dajđin džubretarac i svirao je sa Kulišom Green Grass of Home. Prve 2 godine specijalizacije je bio dužan da provede na radu u Libiji u bolnici koja je kao misija jugoslavenska, tadašnja, radila, pokrivala kompletno i ljekarskim kadrom i srednje medicinskim. Žurimo mi jedno jutro, kasnimo na posao. Eso je vozio starog stojadina koga je dovukao iz Jugoslavije
i nikada ga nije registrovao. Znači, vozio ga je bez saobraćajne dozvole, a nije imao ni vozačku dozvolu u Libiji. Uglavnom, naš će saobraćajni policajac na motociklu zaustaviti i normalna stvar, tražit će vozačke isprave. I kako mu je ESO pružio svoju vozačku dozvolu jugoslavensku, čovjek je okretao papire i stavio dozvolu u svoj džep. I sad kako je otvoren prozor bio, uvukao je glavu govoreći nešto ESI i ESO je brzo zatvorio staklo, tako da je policajac ostao praktično uglavljen između okvira prozora i ruba stakla. I sad kako je zinuo nešto da kaže, ESO mu je strpao hemijsku olovku u usta i rekao buškoj slovzetenj, što znači loši krajnici. I rekao mu talata i om raha, što znači 3 dana poštede. Raha je inače kod Arapa, pogotovo u Libiji, čarobna riječ. Kad spomenete raha, znači pošteda i to je. Momentalno je izvadio, vratio mu dozvolu. Nas su dvojicu poslije zezali i osoblje iz bolnice i Raja iz preduzeća jugoslavenskih koja su radila u Zaviju i Tripoliju, da smo operisali sve policajce u toj regiji. Kad bi se recimo dalo nekim opet čarolijama, jer nama nema spasa ni sa čarolijama izgleda, da se izmire susjedne države koje su u takvoj krvi propale, znate o kojim državama govorim, pa kad bi se svaki pojedinac iz tih država sa drugim i sa svakim izgrlio i izljubio i došao neki komšijski idealni trenutak apsolutne ljubavi, a u tom trenutku meni neko donio ovo i ispričao mi da su oni tad i tad ubili takvog i takvog čovjeka, ja bih rekao jebote vaki mir, jebote vaki komšiluk, hajmo se opet za vratove pohodati. Šta li je ovaj svijet? Streseš ga sa sebe za čas kao pas kišu. Zar da život provedemo oborene glave ko junad koju vode na klanicu? Bolje je biti ESO i sve na svijetu smatrati dostojnim da plane na lomači naše sprdnje, šege, lakrdije. Jer ESO je bio šeret, spreman svaku zbilju pretvoriti u gijeg, u šalu, u šegu, a pritom ostati dostojanstven, neponovljiv. Doktor ESO Sadiković bio je i ostao udžbenik bošnjačke pameti, primjer neuništivosti bosanskog duha koji mora živjeti u našem nezaboravu, u našem ponosu, što smo imali takvu ljudsku gromadu među nama. ESO je sinonim stradanja bosanskog čovjeka. ESO je možda i posljednje zvono našoj savjesti, jer pucajući u ESO pucali su u sve nas. Ovo je tek mali pokušaj da se otrgne od zaborava i šutnje vrijednost čovjeka, tek jednog od nas. Kad umre dobar čovjek, kao da umre planeta. Al on je umiruć rekao cvijeću nek dalje cvjeta. Stablu da dalje lista i vodi da žubori. Suzi da bude čista i kad je tuga mori. I ptici da pjeva i kad joj do pjesme nije. I munji
da sjeva, al nikog ne ubije. I licu da blagost zrači, i srcu da samo voli. I kad se okolo smrači, i sve je prepuno boli. A riječi kao zrake griju nas kroz oblake. Kad umre dobar čovjek, i nas pritisne tama, al on je umiruć rekao: živite i ja ću sa vama. Doktore moj, ideš u zadnji boj, ostavljaš narod svoj. Doktore moj, ostavljaš narod svoj. Doktore moj, sevda sanajke, kafana tek mali grijeh, život bio je tvoj. Doktore moj,